Tamanji kilogeti ndai kai mwa kenyuma aya thamanja chambo nya kombo kwethera chiro mambitikire nkuwatu gene kiriteto chia Meru TV muthenya thamanja achiantuku ya nchumaine tariki 20 cia mweri yo mbere yo mwaka wa 2026 wambita muthoni wa kiramana tuthia tariki mitandao yetu ya ukinyanira Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda kutira nuku watendeto yi na inge nyingi orachugarika Meru na kinya ome ya Meru na kinya ndikibetu bandeto barabandite campaign tere mwanya kenda utira warachotondoka no kwithira wichi wa tariria ariba mayani akuma factory ya michi mikuri bachumirite na kuria waziri wa urimi amara kinya kamitero bakwithira ikendia irwanginiro wendia bomayani rwa KTNDA bethere betire mbechira chironekere bakumba kwithira bakiri wachio na ikethira achikitira akiri account chia mtu wende bethere bagitumira chekira account cho mtu kiumbe no tukwithirite kwina pangarato na timbecha ino chithire achikiri wane antu bate kumenyekane ndi kuruki bakiaria bachokete nkatho gimujumbe wa gicigo mbunge kya tigania East Mpuru Aburi no tubotira mbecha hii ikomba kwithira chikionekara beregirite chithira chikiguna arimi riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Andams Muturia wa Thirinja. Ani arimi factory ya mwichi mukuru ndene gicigo mbunge katigania East bara bachumirite na kuromba thirikari nene okulokera mubunge wa Mpuru Aburi atembete chicho cha meani iraonekania milioni 131 bautu kuri komba kuthirikine kano kiri factory ya mwichi mukuru ende bethire baikirwa account-ine chio kiombe bakiwa ibokira mbechi chomba kwithira kima director bara mwichi mukuru chomba kwithira ikiuro bora ira urita ringi tukuromba thirikari untu bomwe through mheshimiwa Mpuru Aburi na Daktari Samuel William Ruto na PS Rono na Wasiri Mutaikawe mbeca ichieto na kindiki ikiakwateka na mbeca ikanekerwa kampani ya michi mikuru mbeca inirewa through murimi nonto chia kuma kampani ya michi mikuru ni akora bare obara batethereke ndie goto chuna ko mbeca itekinyira murimi twiromba mbeca uchikinyele murimi through direct ke murimi kari wa kampani ya michi mikuru nonto chieta kampani ya michi mikuru hamba barabaro yana murimi batenda murimi atethuka batene kana murimi mbeca koito korombo binge mpera thirikari o ndeto iri kwaru kateo sibara bato chunere mbeca ariti bango ibo bakuthura no bakambira kuruma na ke media baraba tumaerwa anto bari tangwera bandiki kampani na murimi obarea batumura batu bakanagira tubecha bakari bakeruma mheshimiwa Mpuru bemwerote mbecha othiete na Mpuru teka ko mbecha arete chietu Mpuru ka watiri murimi kuthia tambia aye kuigwa kirero kya mwichi mikuru koito korombo hariti bango ibari tangwera baero barita akwenda kwendesa kiwa batu twithinene ana beto bangiendi nani tutera ikia skuru dai pesa sieto isioyero imikora ndai nkwenda usapota Mpuru ngekwira atwikire inya nikenda twikiana dai ana beto kabemesie no ntuito iro mbesa na ito kwenda tucokerie mbesa no ntubwa kwithira idu arika tukuria thina tuwigurira ira we munene wetu nikenda watutethia ito gwira mbesa uci imikora idu ariko wetie cio tucokiana beto skuru nguchokeria mheshimiwa nkatho sana gawe Mpuru Aburi ni untubwa kuciayana kumarira mbecha chietu chia tekerwe ni mikora 121 million 131 million iratekwa iraita mwankau twekwambiria kirero mheshimiwa leo tuthikira turamwira na mwankau na tuthiatirite mbecha iu na mbecha utha cionthe utero teteciona na Murungu mutukwa Murungu amutharimeke nene amwe na thirikari yetu itongeretu ni Samuel William Ruto Professor Kidiki Barono PS na ubange bonthe team twenda mbecha chetu ikeya kuriwa chirewe ikeya kuriwa michi mikuru ti factory ara no tuche ikaita tafadhali itu baba to kwelenka Mpuru mheshimiwa na thirikari bia chetu chie direct ke muremi kenda toni byo chokiana thukuru ya kabobotiani ari mbaba witi bakumenya ora ari mubunge we shwa mbunge ketigania East gechonge kabebea awatanete na mandirector baba itene thai ibakubanga ikiyamba koti kenda kurieria ari mikumba kwitha kiro mbecha hii bakire kabebea kuria kuraya buru na manto ya mayani bembari manto a mheshimiwa kabebea kuma murimi akura make lethiri kabebea
otaria ke mindia no ta tora kori ni bimore miagorira enu no to kwengwa thirikari no mukora ibu onto eteruare okinyanga mbia cia murimi no to kubu kwonaka kena murimi atekaro mbeca no kwa thirikari chome biele ote othia ta mbeca aya na kanya ke antu baba thia ta mbeca kabeba kethi kuro kwenda kuromba itokuije make tano MP otebio tiethie tigani histi na centuru watu erembaene kweta antu mbaene we baya mbeca ukia thirikari okome mwamba nendo kwambia kuruma no kuruma mwecimu mporo rera mporo atema mano to boro mibwa mechimekoro kabea ni tukumenya muno mantu yaku ya maingi muno no athuranite nja ciitha itumbite okona kioloa no athuranite mucio muntu yukathira itukuromba wa arimi ba muchimukuru kanya mporo abatethie ne utubombere batu tukurwa ndwa inene a tutaire tukuona kome mikora directors na bakabea itokome iba otanga mbeca kenda baeta kotini bari tonde kurwamia mbeca murimi atekariwe itokwera thirikari ya Samuel Ruto hamwe na Professor Kindiki baile mato murimi akaromerwa mbeca uchiake bea kamtu kutoka bea iko ndiaria kabea akumia ndate lakini ya kumia ndate mayani na thukia mayani na mya ndate nara je Rwanda nara na kura kungi na Muthia Buru atire mwana onte nthoni mwana onte mutetezi wa wananchi onte no kuona thatara kana ate mwana ondaka no mongo na mwana onte thatara ora nyeli endo bara wanga mwana onte na nge milioni mana 5 imporo iba wate nthoni bare kana mwana onte mongo wa bare na mutura thatara na bara nyeli na bara tena inya kuba atire mwana onte nthoni na mwana onte pole sana endelea na ngoku kuthatira wananchi kiripoti ya Meru TV kumatia nembe chanda msimuturia wa Thirinja. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto wa Ndamsi Muturia wa Thirinja kumanteretia tiania no tuboriboti una njira ikinyanilite ri njira maya wukire kithomo na kinya utira ciaribe kwa uro muri yo kumba kwirithira bakirira na bo BC ne mubunge wa icio mbunge kia Bure Mugambi ndikiri na chumirite na kwambirira mutaratara ya we yani Boambasari ya ciari bakirume kwithira bakichumirira kuyulilia abarwa cia ambasari cia na bokenda utira anabo kumba kwithira bakiwa tabisi ya kuthoma kuma kirobichi ya mujumbe wa gicigo mbunge akia Bure urani Mugambi rindikiri atongire bakiaria ibore tikinya baraba wita kuyulile barwa cia kuromba ambasari nende abakinya ituone bethere kinya bakicyandikithia yaringi kura nontu na kwena mabitha abakuringithanie kura barwangirwa IEBC riboti mwendiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni iri njira ya ukiria kithomo gicigo mbunge kia Bure riu mbunge rindikiri Mugambi na mbiriritie mutaratara yo aciari na aritwa kuyuriria maratasi ya ambasare na nikira akiaria murungamiri wa gicigo kia Leslie Muthamia uritie aciari gucumiria kwa wingi na nikenda kuguneka na mbeca iji akiweta wethire bo mabitha ba IEBC bravo atetheria bona na gucokia kura kiri baraba thamitie o amona kwandikithia kura njaro miarie wa timbaru nikeni wenga akiwa baraba kaguneka na mbeca iji ne baraba ringaira kura gicigo mbunge kia Bure ambasari ri kwejana narua no uria twejanaga kwamba muntu onde uria uthuriritie akareta gi chief wao tukwira tugirite itu announce ite tukambira ku correct bursary forms ile chujuritwe ni aciari na ana na twambirite gucokia narua twambirie na location izire nene Bure tuthatu na location kana machibu 20 Bure East na Bure West so narua twi ndene ya Maitei location Bure East na vile tuindene ngare ndari location Bure West na tuejukia form cha muciari onde ro ka deliver forms yau gukurukira the support of our area MP Mugambi ndikiri itombeta kwithira twina inya anto baibande aja bukumenya very well that itugoti ketha no tete kibandi kana ketha kwina mwana ore aja ukwenda kwa registered as a voter especially the Gen Z now that there is a window to register twina anto bakibande aja na vile twina anto ba IEBC on the two positions na tuketha twina boku manaru mwanka tariki 31 ndio tukuinga exercise hii process yetu kaendelea yo mwanka mwicho jwa mweri na mheshimiwa Mugambi ndikirie ugite we ati mwana omugongo kana kiu so itukujukia basari form chianto barabonde bachoketie muntu mheshimiwa ugire muntu
ethirwa na gutakanya kawa ka apply bursary then mtu lazima ethirwa ninde na kwenda bursary so batu tweja kila mtu uria ga apply bursary ewe bora ki criteria ira tugite ni kumitwa bursary mtu uria akiutiona bursary mtu uria utiringaira kura buri na te batu iu sheria thirikari kwa ikaia kure ku no thimenti kana Isiolo kana Laikipia au nio kagina gaku kari so au nio umba kugira bursary na kiria aciari barata yari bambiriretie kuyulilia maratasi ya kugunekana mbeca ici kithomo ni bacoketie nkatho cia mwanya kirerendekiri Mugambi bakiwa mbeca ici abatethia bunene na kuguro gukunene ikuona mheshimiwa Ndikiri atureterete bursary cia ana baburi na atethia na baburi mheshimiwa tutethetie muno na itwanete project cia wi nyingi woni kuma aratonya gitene guti mwaka ntonaga bursary na rwi ndomithitie amwana omwathire form 4 ubu ngiari college ga kuthiria na kuno ngi ndiratonyire grade 10 na ku rutero bursary mheshimiwa na jana bursary cia bwaga ankuga mheshimiwa ibwaga no ntotire batu kuma otonyire otire totona bursary jonde itona na itokuga ongerekere ongerwe 3 tam ongero kaire no ndo bamanto jera tuthithiretie bursary ici tugucainirwa na Arua ingwitikia MP wetu na ofisi ya wega tukurukiria cikomboturira na balance ira twinacio cikomboturira inya school fees ya na bara turaikirie grade 10 ngwitikia na ana beto bakomba kuthoma otho ikwarite batu aciari twiciumia ora tukumba au angi nguromba MP wetu na ari amwe na ofisi yawe akinyirwa ni maratachi jaje tuturetete ntuku ya na Arua ajategere nikenda akomba gutulira school fees ana beto bendere na kithomo na uge bwa aciari bakire barabangi bathamitie kura cio agita muntu waka mheshimiwa ruko akiuga ateja na bursary nontu wethera kura ku ajukiria kungi wikaia kura ku ruterungi mbeca ciaku tugire turi bambure ugira mbeca ciaku kure mbeca cia bursary ciaku ara waikirie kura ku kwa ndombe antu babure twindi tucoke kura cia tubure kinyethero tiringira mheshimiwa Ndikiri kana ore onge ethera wina kura ku bure ndo choro kwenda twethire twijinya wejire into bietu tukareterwa bia bure utena kura cia na cha bure nambirie kucokia no ntuntuko ya na Arua bursary iri icikujuku icia muciari uria uringaira kura bure icio form ciawe cikwambirwa koguo gankuromba aciari twinde bara benikite kura ciao tauni bara banyaganyagitie kura ciao nau ibaigwe bai free bacokie kura kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. County Assembly ya Meru bethirite bekithirwe barua ira yethirite kitumwa kiboni mwiri ayo taita bakienda kunkubu yomba kwithira ikethwa municipal wa Kiaria. Speaker wa County Assembly ya Meru wa Yububundi na ugiti na rombete nende atongere bethire beno ukiriria na kenda kinya kwithira kwina witi na mbere na kinya maendeleo yethira ya ikinya ruterero rwa nkubu na muno county ya Meru. Rugendo rwa kwethia nkubu municipality rukioneka gukwiriria kurika na Arua mbunge ya kaunti ya Meru ni kurukitie riboti ya karibata iterire na mendekithia jao mutaratara jukujiri ni kamiti tongeretia karibata ita bagi kadha tongere ba Meru ario gavana Mutuma Speaker Yububundi na MC wa Nkwene Martin Kome Makasi ni gukinyanira mutaratara jujura jukujirite nkuchene gwa kagita antu baraba na dene teita kira bareterete muno ni approval ya report yao ya validation ire thithitwe ni kamiti iji inakethitwa chata itwa kurukirio on Friday chata era kiribo kwi mantu yali kujara batendaga na ijo report iji ikwariria igakoswa neka gora gwakara so ki community mantu ya na maana muno nyate ya ki chata muno tajara ya ki report iji validation ngugira twaberire tukabaitira ya weru nio iji gitarire tukurita na tutongere tu ngabana wetu Mutuma ntoithinkia na makasi areja na MCA bange bonde bareja na Arua report yetu ekwandaptwa na batu nande itukaretwe kwa wantu betu bakage ogwa kore antu batwire otonyera bange barwaga irotongeria antu bagukinyanga kena bo ba benefit batenda kurus kena community benefit benda kongain kena community ithira utekie kuona Buria governor and please governor move with speed wasaina chata
ubachalire municipal board within a few months to come no bathithirinya kiatho kinene sana au nkubu kia kubanenkera ka kwa ndova municipal chata ke community yankubu kuringana na tongeria baba municipality jojo kareta mogaruku kathumba kurio gwako kwa mabarabara kuthondeka twanya twa ngui gatigati ka manto jangi kathumba tutwire kuruzi mbeche ingi muno milioni igana ira twatuka tukiona as a municipality na kinto wachagia nonto Nkuwi town the municipality naru atokwariria tukuga now the government innovative initiative promote polytechnic activate college ni kenda na baja ntore area anto beto bomba kurume tundarea kwa kakato nyomba na kuliro intobira bienkubu tukwariria about a modern market ndene ya marigiti ya Nkubu kanara kamnara enya tukiuga thokwera na ndiri existing ni atiko meet standards tia anto ba Taita, which is a municipality currently. Kiambere tuje barabara igekero rami. Denera to twere Nkubu ya barabara kuza chikenjo kanyana ndi chienjoki igekero rami. Denera to twere ya drainage nene Nkubu na mono siwa system. Siwa ne chumbura to Nkubu sana eu actually ni denera nene tuino dene Nkubu. So municipality joka atwa solution ya mantu ja siwa system. Akinyanto beto kuona nguge dene ya municipal council ke dereo the municipality mbondi we ke dereo ke da kyandika anto baraba kandika itugite ke report ye 60% ide ni ro kosba Taita ibo kuona nguge au municipality jo tukangeni mono tukona nguge tukona mbecha janande ndoterwa Nkubu itwe yo batu ade 46 million cha kuthithara mchi Nkubu kuma ntukwera twakorokirie na ito expected ke budget ye kuthithwi county assembly na kuthithwi national tukiona 100 million every year ni ontore speaker ibubundi enyerete obatu bwangwatano gatigati gatongere nikenda gukubia mirandi ya weti na mbere ronde turiatongerea tukona gintu giki akira kimbotethia antu betu lazima tuweka interest yetu karutere nikenda tumboka mato murigo jwantu na nikenda tuishwa batmandu yagakinyendera na antu betu batetheke Yume mbunge je kaunti ya Meru ni ithire gikurukia mubango jwa ukundi arito ba ICD ushurukire mashukuru ja kaunti ya Meru bara bonte bombete kwithira baina na baba ba ICD batombete kwithira baba soke sukuru baba soke no ntunga bana Omeru na ibiritu kana kama Meru kiao no ntutha yu kama ibwekuo utebia kora bimiundene lakini ngabana na tengete mbesa cia kuruira na usuru kawira aria ngavana kawira ibenda tukurukia unyui boshuru skuru lakini gutari na policy uria ushuru bo kan distributwa ingredients ile kuyekera kiri mutu jojo churu bugaika ikwate atona ukwena mantu yatebuja ukatel twamba kumerungika kenda nande policy ithithio bwega imenyekana ushuru kiambiriria ke ushuru arabo kauma na monkara bakinya mwana skuru kenda bokinya skuru uteterete njarire cia makatels kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbeita Mutugi wa Kiambi Ntukuinka ya kenyuma ya rimbo bantereti nyambia ne kumba kwithira bakibwithia kithurano nende mtu kumenyekana ya Justus Maore Kabucha inethirite agichinda yaelikana nethirite akithurwa ringi ari secretary general wa kiama KNU tinarachokete nkatho kia arimo na nkuruki kwa white yare wete na bire na kumba kwithira akirutira arimo bangu na utira kithomo igigumba kwithira akigiukira riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkunja na iboya muno kire antu bonde iboya sana kire wananchi wote wa Nyambene na Kinyamiro asaho no ntoimbe tonde chairman wa Kenya National of Teachers Meru County Council asanti ke ba Kenya National Union of Teachers ni Justus Maore Kabucha mwandiki mnene wa kiama kia kurungamira arimu mwiri oyo Nyambene kiyekeneta KNUT aracokeretie arimu nkatho nontu kwimuyika ke kithurano ani nyuma ya ntuku imwe kumba kwithira kioyo ucindani riu akiromba kinya atongoria thuro na kura kumba kwithira bakiwatele kiwate kithomo nikio kiumba kwithira kikianania antu bonthe na kinya kurianira methene imwe na nene na kithomo no
kiki mtu kuraya na ende bakomba kwithia baitira kithomo na muno nterese mwirio yuyu embe kinya ciari bakolo ni kuritana nabo itumike kithomo yange yothe kuma national office mwanga kinya o other stakeholders kiri education sector na kuona kinya na betu bakomba kuthoma bobo ya nontu utongeria te kwithoro munene yake utongeria kwithwa no kumba kwata barani ni njara baitaitia na nkiura kinya bara our stakeholders kuma our members of parliament, our senator, our women rep, na kinya MPs, na kinya our MCAs, na all elected people, kinya kanisa, parome, na kithomo. Kaitene kau kikabutia na wetewe akaendelea kutitanguia yewe na inya na uma kirikaitakara rengia sokwo bisine yawe ya kurunga mirarimo. Pisa indaciometie itarunda ariara miaka ile nusu na ndaciomi wartirangwe rambomba na inya yonde na ume wako buonde na nkioereria kuwatania kinya na maofisi yange yonde kuma national office mwanga kinya o other stakeholders kiri education sector na kuona kinya na betu bakomba kuthoma bobo ya nontu utongeria te kwithoro munene yake utongeria kwithwa no kumba kuwata barani ni njara baitaitia Keri Potramiro TV kumembe beta mukiri onkonja Thamanja na ndeka 21 akiriboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkunja yatwigira katanta ngatheto cia Meru TV muthenya ni wambita muthoni wa kiramana togo jori nkatho no tubokona kanya ka ututhiatira kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube muno kinyotira no tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda kumenya ntato kathoma urachi ukarika Meru omenya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya uketa kureta na mbere na kuthiatira mibango kathombere kumba kuthire kiriota kiono kirikana mathaya gitango kethiro kiwatana na Empress Usibari na ndani the Trends kiri mubango yatetemesha kenda utire ntukwe kuni kumba kwithire kithira na njira yagirite